Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow gift and refreshment sponsor ko hi industry vezosi SEIMINLAL KIPGEN ke main bon chavin avel lim na kai nei kin chule tuni Talkshow I host guest I ko I ho Kuki cha te la adinga skill si la thing hang la I ho tu kum ningkum ti taw te 2020 chule tu sunga result hung so a so rank 673 a hung pang nunga Hatchinghoi Haokip UPSC CSC 2020 rank 673 amata chun hing ki hodi wa hi in amasa pen in congrats thank you kahin pa chama ma jing in na I ho Kuki te ading ki sele ta chanu ti tawte na bol ho he very much appreciated hi in I ho Kuki te ading idol khat na hitan icon khat na hitain I la amasa pen in Hatchinghoi Haokip UPSC CSC 2020 rank 673 mi osina her hitai but the real Hatchinghoi Haokip himin a henai pon na. So what is the real you? Nang ma thu chamsa na hin sai thai dham intro. Ke tuang saitan Hatchinghoi Haokip ka hin. Kapa hi hele jam khuma Haokip a hin. Kanu min a hi le niam zaling Haokip a hin. Kapa hi forest kana na tong an hi in. Hi jang le ningkom chon retire ni hi in. U cha gu ka hiwin ali na ko na chu ke ali chana ka yang. I let now te hoin EPP evolve or ute hoin EPP evolve. Pathin lung sit in ko ute hoin na neu cha cha to na neovin. Alien pen pa thangmilun Haokip khu e ho government of Manipur ra SI hi in. Abana pa khu thangaulin Haokip hi in ama khu NTPC National Thermal Power Corporation a khu senior manager hi in tutun. Abana nu khu hi le hat nei ting Haokip hi in ama GNA tain. Jenim sa doctor hin medicine specialize hin aban ke ka hung hi ding hin abana kanuya te mi a hi le kanuya che khun me hin ama khun master in economics Delhi School of Economics and Chain anyo pen pa jang khun master in liberal studies in master Asoka University in che here very much inspiring hin I ho Kuki society aninga family vet sweet hai ta khat na hi win na ki pa ta khat hin ai le firstly it is a wow moment it's a wow moment so are you really expecting did you expect na bol mo mam hitia 673 an hung zau te expect chole chun kinep na chun yaw kha chanom nai aji chu ningkuma hi interview chan kan hlun hi in bana interview ka hlun wanga chu final result chan kan hlung zau point mak go mai kan hlung zau lo hi ji chun tu chung chu en jang I thei kham khama chu interview hengang men sa jang chu extra effort na ke pi hin chia chu kinep na chu na kin nei tu chung be an ke tin hi jang la UPSC ya chu a final list a PDF a imina to ka sia chu confirm ta ke sei thei lo ja chu kinep na chu neo nan hi jang la ning kuma fail kha sa ni hi ji chun final result ahung su to ka si chuni ma cha ke sei thei point na hi jang la chun result su chung a su zo wang chun ka ke pa mo mong ya I let tu chung na pi here first second time a second time na hi le tu chung ka pi hi a second time hi lo din tin UPSC ya ding a hi fifth attempt hi din na interview hi ka pi na hi second time hi I hi le failure sit out na failures a ko na ipi ki hilna na hin na ya try success na hung hi ke muda na hi mihim khat hi na sala chu exam ki got na hengang thilzo sia hi failure hi te te hin chi failure wa ko na chu ki zila hi lai ko na chu lo hin na hung ki mo hin ki ajang prelim jang ka fail in UPSC hi stage thum hin prelim mains interview hin prelim jang ka fail in mains jang ka fail in interview and ka fail in UPSC context a chu sei le chun I fail a chu iti answer ki jidam elo le pi hi subject ka hom sim ja ki fail hi dam ti hovel so hoisela I fail results su zo phale ele self analysis ki bolin e bol zo wa chu iti ki improve thei dam na mi tua selected ho hengang senior ho hengang e sanga maktam mu ho ko mai ke chi zia iti amon iti zia ani iti ham senior khat analyze ki bol ji tung zu ya chu over the years a so e man improvement chung ki bol ji hi I bol hil a hilo le I failure pa hi ai dinga ozalin pen khat hin na very much inspiring a hil abani credit hi mas pen a kuina pi no mam credit hi hi le ama sa pen chala pathin phat thei bu na zala hi na ita bangin ken sim jang leng pathin ama blessing am lo le chun ka lo thing thei lo de hin abana chu hi le kanu ka pa ka in ko te credit ka pinomen aji chu kanu la ka pa hin hi le ni awa ko na ka education in ngai lut honin a second na sei de chu no me hi atin jang secondary ni koi po pasal no me ti khan lawin ni awa ko nin ka le ka sim di pha le ma zo si sacrificing honin abana je chu kanu la ka pa credit ka pi nom na ena ta san ji awa ko le naw te jang chu support a hin
abana choi le kapi jang ke comment put nu jang a hin aji chu ama hi Christian an hau ma sape na khuwan hin kan yau lai tun wang tu kum chanom ta point kan yau lai wa jang mai sam na sim pi jing wa hi jin he chi chu kapi hengang kanu la kapa ka in kute abana thup abul pi pena chole na pathin phathe bu na za ka chang hi nu le pa taw na pi le pu taw na ho aga su tun hi I law he ti taw na not only your family Kuki society and thing how mi hon I law he in very much proud moment hin ki pam he jing ai le study arts nen sai te how do you na study arts how pi an hin sai te ka study arts here hi le number of arts are setting chun ni khana hi pungka segi pungka get ta bang hi ni sin ka semen hi jang le exam ahung nei ta tu hun hi chu ka ha sim che chen te ka na banga exam hong lung ding la khat hwa kun kun pungka som ro le som la khat ta ho exam nei to chung ju ya chu ki ha sim che che hin awana ke hi hostel la ku na kyung ka hi ji hin atam zo hi phat nei sun sun atam zo hi le khasin nan ka mong cha in jingkal bun bu hostel am hi ji chun bu hun me hun la ki bo lo ita ja so I bol pen chu le khasin bo hi ji chun na ka phat tam zo wang so hi le chani le khasin chu kana mong cha ki bu ji atam zo hi time span about hin na ale hon atam zo hin mi kan khan asai le like before exam pressure huma sanga zo we have to relax ama sangai ha sim ding abanting le ha sim loading ki relax am dit but nanga chu opposite khani na homin na so hi chu why nanga chu som khani na hongin na exam hum ko na zo na ha sim hin why ipji ham he chi exam hum kun ka ha sim ka ti na ji cho hi le UPSC hi ke ma on muda na hi revision poi mo ka sa ma jing hin zo ka sai le kha exam di kon ti chu ni khat ni masang ni pon hap la khat masanga ko na ka ha sim je ka ti je da cho hichi akum hlung kya kana sim ho chu revise ka bol lo le hin is that in sim jang le chen exam a hi de banga ka ji thei lo de za cho hichi akum hlung kya kan sim zo si ni vebe thum vebe ka revise na dinga chu ka pungka chu ka increase lo la ka revise lo de za cho hichi a cho exam hlung di kon le chun ka sim cheng cheng multiple revision atam thei chana hi thei na dinga chu ke sim ji le chun ama cham chama aphat lu cha chona ana sau je te so what do you think hichilaya chu mental health and health na hai hoi ta sa eating equivalent how do you you maintain your mental health your physical health iti maintainable apoi mo ma jing to na thu chuna aji chu kyang kum nga ki gung ke ji a he both physically ta sa lang hengang mentally a jang isam khana kana struggle hin mental lang he hi le hin iki go til kon khoti lo ma tam point stress nine physical health here new pena ga sai de chun hilam ke hi library a tawjin kan hi ji chun sunum ke hin library continuous kana tawjin extra diet tele chun ima cha kol hola kyum le chun kol ho bul me kin me kan ji le hin chom khat hi ta ngung kham ho kan ne kamit ho ahung hat mo in abana ni la ahung le kalu chang na pe pe jina hi zo ta bang symptoms kan ne akun chun hi le hin ken jang e le kha symbol se hi thei poi e ma ta sa jang hi ni khat pe pe ngai et katin e cha kun chun exam hung nei kaung ha to di kun pha le extra de te bong noi ho ham na si ho vela don e lo le hin imut ho vel hi achim ka chim na thei pen ke mo jin at least 7 hours per day hi ke mu te te hin na ti chung chuna chu angai cha jan ni tha lang le kun power nap ta banga kala ke ji hin cha so physically ya ta sa idam exam di kuna dam mo lo ne te te ya chule chi chu kana bol ji hin aki ka chun exercise ang hello badminton hobiang ka chim pan kenen aji chu ta sa body exercise na di chun mentally ajang chu sema banga chu exam hi whole year kumhlung kya ki ji hin le kha jang kumhlung kya ki sim hin abana kumga kan ki got easy chun isan ham kha chun final ningkum kum sa ho chun mentally ang chun very isan ham khana chun kan struggle in na he cha ke muda na ken kana tackle dan ti ute a choile ama sapian chun pathina ki ngamjing ho na he chu tan abana choi hile loile pai strong friend circle ngai ma jing hi chi friend circle jang chu UPSC friend circle hi phala if feel jang le mi he thim na I pass ni jang le mi he thim cha so mental support na dia chu to friend circle hangang abana ki ka pha le hin kanu ho velin lang hong ka call si in phone na hi chi chun ke le ke na hi thei chanin kana ki veng e chilanga chun
physical, mental support very much important hina because sometimes mi khat hizala so stress niyo mai thai ilung no mo nem cha physical chichu isolated hilowa na social amyo khari ga lu le phazat me ti chu hina I le one diet that you strongly suggest na lekha sim hoi tabang exam crack hoding ai diet khat na suggest thai dam that is good for brain or something na body ada yam phati khat nang experience tan brain langa phawang zo ka he point aji so hi chalanga expert jang ka hi point abana hi chi diet chat hi aphamo mon ni te di we ti jang chu nutritionist ka hi zo jing ka sai the point ja ken ka ni ji so hi la ken ka ni to sai jing ka ten na jingal ni si kon bong noi to tua cornflake nga multi delight nuts ke ten nuts ho tong kom nuts khu ta sa dinga ho ye ti ji u chen cornflake to nuts pen ki mix pen ko ka chu jin chu jingal si le bong noi to ka mi jin ni chi khu breakfast to chi so ka ni azia abana ni la lang le hin around 1 hour half an hour ta bang hi badminton ho lo le ya physical activity ni ka bol ki go ji strict dieting na bol le kilovina na thil ne ho and physical fitness on haitan line really perfect hoi le ahile childhood memories are very much important hina childhood memories le na childhood memories na suming mangmo ipiuma and then how do your parents na nule pate ho sule na siblings ho na naw ho na ute ho in nang chwa na career na study ho shape hin bol ding ai how do they support you and inspire you child memories tile chun memories tam ta hong na Chipinthei diam ke pon hi jang le chun tu kanung vet le hin ka ya ka het jing kha chu hi le ichana kanula ka pan khale kha sim na dinga ana sacrifice ji dan ho ka he ji na novidia anaki ume hi in hostel anaki ume classic sakuna kanula ka pa hin sunday si le hin bule me an hun jin te tiffin na kho lin ta ke di bo sia kolo le pa da go ma dinga kan pu jin ten ti kinne ji hin hi chaw chan ima cha hi lo wanga kanula ka pan khale kha sim ngai luin sunday sin itabang bui jang le suna khong te hona hung visit chang chu hung me hung visit le kho lo ki pa khop se di hin bu an hun se jing kanun me jang du pen an hun je an tha se chele akamin se hi jang le chun x and y chu ki hen nam a second question na ka ing ku te ni chana iki thu piam tele iki thu pi ma jing ovin aji chu tu ni hu hen ka ing ku te ka ing ku te support jala tu ni lai ka thuna hin saying in ka upa jang hi ka upa tua thangolin and tipsia tong pa jang hi ama hin graduate a chei zawa hi exam dang ho aban ho jang exam dang ki gungdum aban simnum dang hin hi jang le hi chilai ta chu ken engineering coaching kala na dinga Manipur kan ta Bangalore ka chi abana ban he khasim de anaute ke hol he khasim di ngei lut na zal chona ma dang abana na sim ta point hi cha chon na to na chana kila ajing hi na je ta bang cha ama chu ka u ama bo se just ka se hen adang ho jang chun sumle pai lang hengang emotional support hi jang na chun amo support wang chu ka kha ne hi ali chilai chu ute ho na hin sein na na tong net hi ta ni doctor omiang na ti in police na ajong omi na tin to na hin sei engineering jong men le ama hola also you know why anang civil service la na hung do hina ipg ham what do you think cha hi nang nungya la hi ti chu ute bol ho hi ana ho in ki zuinom chu na but you are nang chu ble khana na hung do hina why ipg ham and who inspire you could inspire na bol ivet la chu tu ai vet la chun hong kelo ki goin na chan se aji chu kapa hi zo ka sai tan forest guard hi forest guard chu ele lotam law hi cha zo ko ute cheng hin thanum jang le chun amo ki go na diwa family support financial support chan nei zo law hi kai ka wang pha in graduate kan sen hi le ko ute tua ka unu doctor nun bang tong nai point pasal ni na to phana ya ama te ne to phana ke chu ka le ka simbo se ko bui pi thei tai sumlang chu kalung thema bui pi thei lo ka hi phana chu hi chi environment le ka sim chu ilung pum pya sim lo le chun competitive all india level chu ha hi ja chuna ken graduate kan chei chun ka u mi ne nan tongin ka unu jang doctor and science pg sim ki gu hung hin hi le ke ya dinga chu ke ka thanu phatle chun family support chu hung hin family support se lo te kan wa coaching kala nun jang le ka u te in support the hum phana chu thilo chu hung kilam chang a hin aji num chei le ka u pa na ji num men na hi jang le ama chan anaute de ke ho di gyang na chala ana sacrifice a hin abana ke khel hi ipg a hi jang ka po in khat chei le e thanu na zal ya chu ka u te kom ka pa te kom ma upsc ki gung tange ka tin amonian support na hin aban chei hi le ka pa hi chanam khana in inspire hi
UPSC จีโดดิจูอีหัวละส่วนตั้มโจจูกิทันดูมาเห็นนะมีอบามีปาเตเจ้าสีสังจะจ้าเตได้เห็นจะให้กันเนียวไล่เจเลยคงเคียงเลทูนที่เราเห็นเหตุที่ไอ้กับป้าเห็น UPSC อาจารย์เตละ UPSC จีโดดิขัดเตมองเอตีกะเห็นอบาเกถนนนั้นเนียวว่ากันถนนนักขัดตัวจนเห็นละถนนนั้นฮีอีป้าลุงได้จังฮีเตเลยจนเกี่ยดิ่งอาจจะ very most positive choice ต่างๆผ่านอาจจะนะเห็นจะอาจจะเห็น UPSC กี่กงดิ่งอาจจะคงกี่อะไรเห็นกับป้าหินมุมจังฮีมีกิทูปีนูมีห้องพัลกันที่หาสาขุตัวจังฮีจะอังฮีโจ้เจ้าสิจงกี่กงคมเลียฮี not only your choice not only your นังได้เสฮิโลวานะลังอีป้าเบกับห้องกิจามซูpower จุนเนี่ยจุนเนี่ย achieve ติวติน่ากี่ป้ามเล่ไอ้เลยchoices อ่ะจริงนะ choices between IAS IPS and IFS which choice นะบอกได้ทำ and why ฮิจิฮีอบวนนะฮี central service อะฮีขัดเอาหอยโจยตีเทจังไงป่นอบวนนะ equal สุเกหินเอาหอยด้านเอาหอยโมด้านเกี่ยว equal สุเกหินฮิจังเลยหิน and service preference ปีพาเลยมา personalitiesมาได้ตรงที่ service ที่ preference ที่ปีหินเกี่ยจุน IPS สัง IS ก็ได้โจไม่เทก็เลยขัดจน IPS ได้โจไม่เทน่ะเห็นจะต้องบังอาจูก็เลยมีก็เห็นมีบางขัด IFS สัง first สักคนจงคิดอะไรเห็นนะเกี่ยบางจุดละ IS first กันนะก็ยินIPS ฮีเลย uniform service ฮีคุตีเนี่ยว่าก็น่าลงรุ่นนักนั่นในเบลล์จะอาจจะกันนะก็ยินแล้วฮี foreign service ฮีเลยIPS ก็ก็ยาอันนู้นอยู่หลังจากก็ก็เห็นนะ foreign service ฮีเลย classic สากุนันนวิทยากันนะอินากุนักปอดclass 10จะว่านวิทยาเบงกลูราก็คิด transfer ผ่านตัวแมนปูคิดาลักเก็ต11นะเห็นนะแต่เนี่ยว่ากูนั้นวินโตกี่กำลังก็มัวไม่จะจะลาสนะตัวไอ้ก็เลียจิมโตผ่านตัวอินเดียดาลักเก็ตเดี๋ยวตัวก็เยอะแล้วก็งาตายอะไร foreign service นั่นตัวนู้นหิวก็คุยนกี่เดียวบางตัว IS first สักนะคุยเฮีย IS first สักนะคุยนะอะไรทุนนั่นเลยเขาสิมลังหงกิตาเตนะอะไร like to him anyone any ที่ UPSC ปีนอมหอติดตาวเตนะมองเห็น preparation ละกัดชิเลน how to prepare for GS นะ general studies ว่าให้ที่ prepare บอกไงทำนักมา experience ดันเดa detail แต่ in sailing อีกส่วนบาเดียจะจอมใช้เป็นเซงกัน GS prelim มาจังเห็น main จังเห็น prelim มาเกี่ยมันก็ suggest เลยจนฮิจิวังฮิดีเตยตีน่าจะฮิปอนฮิจังเก่งกัน follow ตัวฮิเลย prelim มาฮิ standard บุกเด็กน่ะบังอาpolicy ada aku laksmikan kesimjia environment ada sangkarayas book kesimjian seta bang aku subject jauh sia standard book ko hai sia la sim ngayan sim se hilo revision nga ve go pe be chi ngai hin exam masanga hiji chung chuna so current affairs sim ngai hin hiji so prelim dinga hu hin main sa dia hu ke mudan elo kum ning ko marken kana ki godan so hila syllabus zo in ka chi aji chu prelim ma so book Chipinthei ji bung na simle syllabus tam don cover dina hi jing hin main sa ko cheta bang ko lawai ji khun syllabus ko download na syllabus dung ju ya ko iman notes ke sim e lo le chun coaching notes sam internet ham holam khanan ji do a la ko na cho vena notes ke sim wang chu ka dei se ai le how to decide optional paper now optional paper for prelims and mains how to decide as far your experience optional paper hi prelim awang ompon prelim hi GS1 paper new ma hi hen khat hi GS akitin khat ko CSAT akitin CSAT na ko le maths reasoning english ong hin chi ko qualifying me mi hikin optional hi mains an ki jang jin mains a ko paper ni ko optional paper ki ji hin optional hi pipila thayam wang ko UPSC notification a kon subject jo sia ki pi na a hen num hon lai ko ki download thai wa hin optional ipila dhiam disen phal hin ke mudan in wang chu hele akum hlung ke a nan simding first attempt ana mulo chun kumni kunthum nan sinde ja chu na thanu na kila oven lang na thanu na chu first priority ko evin lang he chi chung chu na chu tu ka la UPSC a performance ipiti hina na aji chu subject bang khat khu performance hoi hiu alo la khat khu hoi mo hiu khat neu khat om jin is it just UPSC performance an neu khat na study materials ang kimunam hi jo thum hi criteria an kamuin izang la hi jo thum la important ka sa pen function na interest na thanu mi nam hi chi le kha to chun kum thum sin de zala na sim nga mi nam na hi chi jo so priority in ka which one you choose nang ipinan la and why ke yana hi le kala cho geography na hi aji chu hi le geography hi neu la ya art subject ala ka na thanu na pe na hi
abana chemical engineering akan chain chemical engineering so optional listen pon ja so optional ka khial thau thau de ja humanities akan chin subject ho chu ka vet geography chu science background ma hi le chun diagram ho ne khan om ke pi cho chun le khana thanu men hi le ja so geography akan ki decide kha ya ala twin entertaining khana ga chi tena like are you boring ti chum chulana he civil service exam ki go he people think like they are bookworm pa se lekha bevezing they don't go out they don't spend time with friends movie party or theater or anything but they party or social ngain aha ki people itivin na so what about you are you boring and do you take out time partner la do am chama and then iti na maintain am with social life ke choila va ka hanin ja ko kain ko ten to jewen kain ko ten na le ga sina sa na va na tam zo lo dia ma te jen na ni jang la hilaya chu ke ma mu dan wang chun entertainment chu bolte te nga hi ke jang le kha ka sim wanga chu after 2 weeks haptani zo pha le hin break kala azia loi ho ki mu pi ham elol mu khana ka ga po do ham he jin abana exam stage prelim mains interview zo sil hin traveling a hoilam khana visit aka ga chi jin he chu e ma ki su hal na hin abana ai ki ong the hove pha le delhi ana ki omin hovin hon ki khom jing program hon ki chi jin izang hilai ka seinum pen cho hila le kha simana chu cho zo si chu ki isolate de poye hizang le iti pha na hi chu chi diu ham hi chi zo chu het ngai ya te ka na banga chu exam hap ta khat ma sanga chu program concert wan chi le chi chu di lo hin na exam zo wa concert uma na chi le chun na chi ngai hi na hi chi ta banga chu exam ki go UPSC ki go mena isolated wale chun men na mental health lang to kha diwa hin ki gu movin lang le kha sim pha le gun chu ten sim movin break na la pha le chun le kha break hoi san law vin na ke mang chu te ka na banga prelim zo pha le khun break ka line ni som ta bang kala chu ka UPSC ki go sang kamang hi liu jing je hin hi ta chu break kala ajin hi jang le kha sim ta nge ka tia ho se kalung lu ni li le khun ka break chu ka ke chei sa ajinga ko na jing ka ke thoa ka simza de ho chu ka ki pat jing hin na se ma chu e sim pha lo hoi se la sim hitin break la hoi san law hitin le kha sim ma isolated ya mun chu ma le happening to zo sia ko na ki dal ke wang chu na a chaina le chun e ma on mental health ma su khaji ka tin na chimi pi ho zo si sai khana hin na mi chi mentality khani na mi not in a negative way na I mean like you civil service exam ki go they are always busy with books na le kha bo sim win they don't have their own time with family anai po it is wrong or amazon they have their own time amazon mi him khat even they enjoy they go for concert movies achieve it so ga se hin tin na chi mentality channel because human being mi him khat hin na and it's very much necessary very darkar mi rejuvenate na we have to ita sound neu khat fresh ball jing ai hina chi ta banga chu na hon jong na ball hai ti mi pi ko ma iga se hin tin ai le when you start working na to nong ki pat ting le what will be your first focus hi chi hi tu ta dia answer ha na line aji chu service allocation nai pon service allocation nai lo ja chu ipi service ko mu ke nai pon hi le chun aji chu i service dung ju ya chu hoi lai chu ki area ki focus he yom e ma on jurisdiction te le chun e ma on service a chu mam na ki he thei nai lo ja he le ho chi pen chu ka first priority focus de wang chu ka nei ka sei thei point izang le personally awang chu le education ngai lo mi ka hi I'll enjoy na hin sai khat IS na tin na so IS IS pa hi nong ki pe han lang le what will be your focus ke wang chu le ka focus de chu education a hi ipg hamiti le hin education hin in sungkha generation sungkha na ki khial na pu do the hin ji chu ke ma on ta ka mu e ja ka focus no ma hin zo ka seitan ka pa forest guard hin izang acha te in hilai chang ka hluna theu hi education ji hin na how sa ji sumnei ji ipyam kha ji le chun lai ka hlun zo lo di hin hizang la education kana pat kana tu cha ji mai wa tu in sungkha na jang forest guard cha kha hilai hlung thei ti cho hi ja chu ke ma wang chu personally a chile focus in level education here yes because education is the only weapon that can change the world you and me na very much appreciate and to gender equality and sikitena President Ramnath Kovind in thu khatna saina we as a country aims to develop from women development to women led development gender equitable in this society na to present government chi aha sai pe ni President Ramnath Kovind in chi asai na hi chi sum sang thai ipi na gel ka het khilo women empowerment lang hin na women led development ka na tin
Manipur se hi lo India population hi evat le hian approximate 50% of the population chu numei a hian cha zo khang tau nge na ti le chun ake kha chuna da hla na khang tau thei lo diwa hian na cha zo as a country as a state as a society a chu khang tau nge ti le mi zo si chu chi khom ngai hian numei ho chun numei ho a ku na khang tau na numei ho chu da hla le chun society chu ake kha khang tau lo a society chu khang tau thei lo ja chu women chu part of the society part of the decision making part of the economy or the society hi te ngai hian na hi chi hi ake pat na di chele numei ho ma ka pat no ngai na a di chun numei hon ka ke pat lo le chun a pasal ho e lo la dang ho chun itamang ngai lo jang le chun hi thei lo hian cha so numei ho ke pat ma ngai hian i chanam kana sei di chun society dang to kol holang ho to te di chun i chanam kha chun a phana e numei condition ho la chun hi jang le chun hi chi a phai tia lunglei sia lai na diu wang cha hi poe a ji chu ibol ju thing area tam ta na om na lai na an tun ka he dinga jang hi working women vele cha ho ma hlom na lai hin na hi chon pi ve sa am te le chun i chan ham khana chu min a ki mu cha lo wa asung langa chu women ho jang chu suppress tam ta ume ti wang cha khamu and na because women hin ko khat hin numaya ko na hong ki pan hin life khat hin numaya ko na hong ki pan hin so equality is very much important na government iza sai yong le atong hoi hon I accept lo le na kan na di lo din cha chu chong hin eu khat government le dan bol hon I tabangin khat imply bol ngai to jong le hon I accept lo le hi thai di ki and then second na hin ai ho thing hang ti taw te na thing hang di sana Kuki society ti taw thing hang nu mai ho hi atam zo hi piti de ha hununga le zinading or naunading or something na le khang na si chan na si ma ipikan na de hamna exam na gatawa ipikan na de ham ti tabang hi iha sai jibin na hi chi chung chang thu a hi ipina gelam ipina sai no ma abul pena chu ke mamu dan hi le numei thing hang lang ipija mazin nei ha mitile chun ga agya le chun lekha la kisin lekha aji chu thing lang chu education opportunities tam lo abana second na chu economic opportunities tam lo hen adu mei se lo nu mei pasal lang ani nen vele chun lekha la sim lo school la kai ta lo na to na la ta government na to na nei lo ele chun ko na amu mo dinga chu aji nei chu abol di khijing hian na chi a mo oi mo thei jang hi poin adi chana chu hi le chun hoi lai jang le chun mi zo si chu education facilities api ngai hian government right to education in even ja chu lekha hi amun mun aning koi ka san hi school hoi sen in ran hen lang abana khang tha hon I kham na to na bol leo hen ji ama chamchama mata jinei ti ho ve chama mang de hin na he chu ke ma mu da na chu ma jinei ho cho hi ti cho piti de ha ai le hi chi a hin iti bo wala changes in poro thai de ham nangyal da na So maybe a mass seminar or counseling or anything according to your suggestion ti taute hi chia hi le ke mu dan in mi zo sin role na yen nu me honan role ki na yen pasal honan role ki na yen nu le pate nang role na yen na nu le pate nang chu nei la cha te chu le khai sim sa ipi job ji do ngap de lo ti sa nga chu atnu acha te ho isen ta sen te in le khai sen simin na to na mu thei di ti ta bang hoi selin ni wa kunin support jing le na aji chu ke jang kapan gam chum ka chi ha chu khat ve cha nu me na hin a phatan te le kha sen thapon ati kha lo anati le chun anati kha ve le nu me chapang aki hi jang chu anaki mo ta san nei thei na hi jang le chun newa ku na nu le pan hi chi mindset chon koi lo ja yang chu ha panani ki panin le yang ani ki ta san hin hi cha chu nu le pa role jang omen abana khang tha te ho jang role omen na education hi na to na di government ji no kham ji do na di se point education hi ele part of life a hi na mi khat educated khat le khai hoi sala hin sim khat to sim khalo cho ki khel jate in abana chu education chu na nei le hin business line entrepreneurship adang dang na bol the hi na it is also education hi just an option hilawa education tu khanga dia necessity hi ta in tu anyau pena sai dinga chu technological development o min phone ke sanang chu choi dinga chu new khat educated ngai le khat ni khat he yung ngai ja ai ja chu kham ki khel elole society ki khel thi ki khel tung ja chi khom ti lawang chun angai chama ma jing very much piti da inspiring hin na na to say society impact zong hung hin changes song ahung man ti ga say hin tin a hi le anunga Hatchinghoi Haokip to ki holim na chu
พระจอมขันนักงานตินเบรกในเราตินน้องนั่นเราตัดตินกระตัสันนินะวิเวอร์โซโซซีพระจอมขันนักงานตินเบรกจำจันเราตินเบรกใส่ใจละของไปจริงคนเดียตุนเบรกในเราเหตุเวลินบอนชาวิลิมนักหินในกินใน enjoy ใส่บางวินจุนี่ไอหอ Impact TV Kuki Channel Studio ตัดชนุติไอหอ UPSC CSC 2020 rank 673หงอามาจะสุนอีกเขาตามมินสุหินพาดังกติงนะ enjoy ใส่ตาวินนะฮิเลกะเขาไปคิดจริงฮิติงนะจุลาฮิ coaching ลาฮิ very expensive ฮิตายนะ very expensive civil service exam คิวคนนั้นยังไง coaching ลาฮิ very expensive ฮิตานที่อาจจะนั่งเกี่ยวกันนะcoaching ละเตยง่าย or even without coaching กี่กดไทยห้ำนั่งเกี่ยวกันนั้นเห็นใส่ไทยตัว coaching ละเตยง่ายห้ำที่การเอ็นเซอร์มาสังเกต coaching fee หัวจะทำที่นี่เขาก็เซ็นโนมันอาจิจูไอหัวหลังเฮียนู่นเลยป้าเตียน coaching ละดึงอากิโซนูมเฮจังเลยจนอิจัดลุดเดียมที่เฮลว่าหมดสอตามินกาเฮดึงอาช่วยละ coaching ละจวนมันตามฮิวันเจียซาคูละขัดละเกียหิน approximate นั้นนะจะสร้างอารมณ์หิวตามหิวจุกโคชิ่งเซ็นเตอร์ที่ดิเป็นเห็น GS ละนั่นดึงอาคุดละขัดละเกี่ยงหลุดนินจะจะว่า optional อินละเกี่ยละสร้างสมงานหลุดกินนินจะจะช่วยเต้นนี่คือก็มาลักนี่หลุดตามจะจะว่า test series ของคู prelim อีกหุ่ง pass เอโลเลยจงโคชิ่งละใส่ผัด test series กี่ส่วนเกี่ยงโนมาเห็น GS อาเดียคู20ตะบังหลุดเกต optional อาเดียคู15,000ตะบังหลุดเกตนะจะแต่ test series เสียง30วันหลังหลุดกินนินอาบานาจูฮิจินะโฮยแต่ละเดลี่ละโฮหินโซนุ่มหัวนู่นละปาร์ตี้หัวคอนเท็กซ์สักสิ่งเห็นเรียนโฮคูอารมณ์เป็นอะไรมันจะหัวจังสร้างสมตะบังลุดเห็นนะเห็นจะอาจูคอยตะบังกำจูมาเอโลเดลี่หินโซนุ่มหัวจนซุมอิจัดตะบังลุดนำที่จะกะเสียเห็น
izang le hichi coaching hichi kan asum lu za kan senga ngal phanin chi abanang senga ngal kenin hichi kan seilo na chu a hi le tua nu le pa hodinga elo le sumiza momong lu dem ti henum hodia ka sei hen hizang le hichi amanta me lu ati mana chu apizo lo hodinga chu impossible hi poe aji chu tu lai khanga yo scholarship atamen last month jang chu Manipur under Manipur government ALS scholarship bolen na helai chu ken kanala an coaching center hi mi zani 100% free coaching pi hen na elo le ken Delhi kan ko na khu residential coaching academy Jamia Millia Islamia hin helai ho vela khu test series on free IPO coaching ho jang free IPO lupnang free library man free la khatla akepi khu mess fee sang ni la jang bo se hin abana prelim ipas le khun Manipur government la kharapi central minorities affairs la kharapi means ipas ke pha le khun Manipur government in la kharapi ke hin ji a chu a coaching fee kan senga ngalai phana chu koi tabang coaching zau lowa hita banga tam ti ho adia chu athanu momo le chun hi chita bang na scholarship elo le chun monetary assistance ho wang so om nai thanum ho dinga ka sei do hin abana na question chu hin answering ka ten coaching la te ngai ham la te ngai lo ham hi le me a personal choice in kamuin aji chu coaching hi necessity wang hi poi coaching zaw lo ho apa zaw poi tina wang cho hi po ken jang coaching kanala awangin ningkum tu kuma ka simho su coaching no satam zo hita pon ke myself no ka ki prepare ngan changa hi tu khanga hi study materials ang online aboni ki muin loi le pai friend circle strong friend circle na nei phan le chunang ma self own study ajang na mu do the ma hi coaching choi hi le te ka na banga phat na nei sumjang na nei ya na do adi miom lo le wang chun is well and good coaching la asid poi hizang coaching la lo hodinga chu lungneu na di poi aji chu zo ka se scholarship hon apply theu e lo le chun friends strong friend circle UPSC ki gung khom mi thum mi li to khom win lang online materials e lo a ki gung ho ni het ho khalani ko min guidance la ji le chun mu mo wang cho hi pon mu the ma hi in ko loi te tam ko loi ho mi coaching la lo wa mu ke ma personally ka he jang dim se ne I let twin guts ticket land like lekha simzo si chana after graduation land atam zo wang hi it is their dream na civil service exam hi wang ki pite teleti dream ki nei so ke na hin la fail chule pass ki hambol na khan izong tai na I like concept mi ho hin civil service exam ka thua hi le if I become an IAS or IPS or something ka hi le I can serve the society country my state ti khat again so hi chu ki bol zo hi zong in other way til danga iti country serve bol thai ham til danga state I country serve bol thai ham UPSC hin sei tin I dei ma ma jing oven I hobby wa bang jing tai na graduate zo si ki mo go jing hin personally abang chumi zo si ki gung de ke ta na ka dei sa point zo pha le amana mu chai fa ni mi sa mi ki gung de sei point ti mei tin hi jang le chun aji chu Delhi a ko min ka va le hin UPSC ki gung tam amu I thomu hin hi ji PG ha mi ti le hin UPSC chu anu le pa de ji ham elo le train khana chi ji ham khana chu coaching mo la amina to say dinga UPSC ki gung asunga chula UPSC ji do na thei de chana la theka simnga blo ki gung na e ja so UPSC na ki gu na pha no na man sa sang chon exam dang na ji theu hi Manipur na hunga na entrepreneurship ti ha thing ne sa sang na pat theu hi zo an say society contribution chele alin se ngai poi officer na hi ya mi na ki thu pi se ngai poi anyo pe na say dingin mun khana dukan ni khon hon jang le society na sa fa hi ji chu hi chi chon economy self sustaining na amale ma khang to thea ko is a chu society serve de le hoin IS IPS lo se movin aning ninga student hon jang le kha isa simula society serve hi na to how an tong hon society serve hi ja chu ho chi pet po se chun society serve e pon e ma on role neu cha hin he chi chu hoi sala I bol phot le chun mi zo sin long chun society contribution elo le role neu ve adi na ahile parents so mentality ji taw na alungel khano hi omin like kacha hi 12 elo graduation and chile engineering doctor or civil service abola hele that is only career like we have so many other options na like we have fashion designing we can go for art now chi thai til dam ta min na acting ngaw lu thai so what do you think and parents in the bangyal holding ko ma ipina say no mam ti chum chula na ikhat mi khat chu beauty pageant ti taute or ipam khat
acting or model khat hi lesson like not that much that's not a career chu answer I hi point doctor hi lo le no hota success or muting oh they are not the khat mean so what do you want to comment na say the end tu lai nu la pa tam ta hen acha te he medical engineer lo le civil service na hi jo ya de sa ma ma jing hi che hi le ke ma mu dan ngin nu le pa te chu hi nge amon masanga chwe le mi ho ti ha an ki ha khat opportunities an ha umlo na exposure jan ki ha nei lo ja chu nu le pa te ani wa kan mu chu government na tong ho bo se ja cho mo chun government na tong ho bo se mo ja ti cha te khat na lai to le ti ja chu de sa na nei me the hin na hi jang le chun tu lai hi generation ki khel tain khang dong te dinga government job ti lo thil opportunities ang tam tai nang na se ma banga chu fashion designing hang architecture hang jang le opportunities tam tain cha hi UPSC bo se elo medical bo se engineer bo se ti na khangai ta point masanga market anum lo lai che thu chu me tai to ai market hoi ma jingin to a char jam pu ho vyang ko restaurant ta ma ta me tai restaurant ta me ti ma ko mi jing hin na chu te le chun I khang to e ho nei khang to phan wa hi line stream chun chu ma hi chi phan hi tain abana chu society khana chu I khang to nu na stream zo si ai presence ong a hi e bon wa chu khang dong ho zo si chu medical bo se ni sol le chun engineer lang elo le in san nu mo jin koi cho ki ko tham architect de na chita banga chu diversify phan nga in abana nu le pa te ho nang choi le hi nge nu le pa de bol chu apha pha hi na hi jang le chun nu le pa ten jang cha te hi ipia thanu na tiang ye khat vet pi the le wang chu de sau men aji chu UPSC contact say lang aji chu UPSC ji ken UPSC ji thanum lo kha chuna thanum men an sol leo chun lo thena mu lo de hi izang le chun ama thanum na khan an sol chun gen thei jang le tin tan na lo thena chaina chan an pan an chu thei hin ke ma personal ajang UPSC kana thanum ma kana chi ja chu kum nga hi wa kana give up lo hela tu chang ge ka thun na ja chu nu te phat sa jang chu hina hi chu chun cha te ho na khang dong ho tu lai generation ki khel dong amo thanum na amo lung lut na ne khat bet pi hu te chu ka sei no ma he cha te naw te ho ama ti chu isa ai ma ta challenge ki nei na alarm them khat chu langa civil service hinki so lai thai lo de na so cha te naw te ho thip na he no he pi wa support ball le chu success ide ti chu hin and pa chalai khana pa se pa le hoi poina pa cha tam ta pa hom ting le hoi e hi so I pa hom so ke diu he ti chu hin na hoi ta khana hila chuin result ki phona pa na tu chana iti hin khona mana ba hile na hin khu achi sa hi film da bangin vet thai hile how will you look Hatchinghoi Haokip hi ipiti na vedan film da bangin na ga vet thai hile result su zo ga ko na hele tu chang ya he thing ten sei le ka accept kha be pha la ka accept thei ji nai lo hin a ji kan nga ason ba le na hin na ku nga zo lang pian ki moi ja ka be pha la o a ki pas ta ke ti jang ki remind ji hin eta film ta mang ga bet thei hilen to a 5 years to le more on a struggle hi banga chuna hi chi sung sia chu memory tam ta ki simin a ji chu to a sang hi chlai memory ki tam se na chu listen again thei lai ta I loi le pai ho ki ngai lo zoi na chi a chi memories tam ta me ga nung pe nga ga rewind thei di le chun eta chu struggle ho chum nai that is ki adinga memory hoi ta hin abana yes tu nia he laya kom na chana dinga learning tam zo hi chi phana chu ka lan hin na hi chi pha chung sia chu ka lan hin UPSC mu zo wang chu anu me ka wang pha in mi ni ki pa pian ka het hoi ngang ka het lo ho ki pa pi ma jing uvin che wang chu wang pha ka ki sama ma jing min ki pa pi dan hi a hile interview na face na dinga na personality hoi che na dinga ET preparation na bola like personality is also very much important na so ET how did you prepare interview preparation hele personalities hi over the days ki khel thelo hi hapta khat ta banga ki mo khel thelo ni interview sung chun nang lun in lang ki over smart sa jang la chun retired ngan chang hin amole ha thim ngan chang bon apang ja khu a he jing wa hi na fake thelo hin na chi ja chu interview sunga khu atam zo khu I hin ta ki do hin zara ken kana focus pen chei le hin iti answer le hin ke ma ka answer hi medang answer to ki bang da dem na hi jang la interview ho na ge le ama hin a hen nai hi si topic hi a hen nai ama hin book asim me je answer point e lo le chun interview bo ho impress no me je answer point hi jang ama hin affiliate a he the na di hun ka sei jin example kha ga pelang vaccine hesitancy hin do hin na
จะจูมานินตัวจู vaccine hesitancy เมนปูรามาตินแค่นั้นอิงเงี้ยเอาเมนน่าเมนปูรินมี vaccine เกี่ยวกับนู่นก็ตามเวียดEPG ห้ามาติจอม EPG นั้นนั่งเยลได้ EPG ห้ามาตินแต่แค่นั้นก็เสียจะแค่เยลได้บางที่จะเฮียจะอาจีก็เสียงขัดจ่วยเลยจนมีทางโมเห็นอาเหตุทีมเราเสียเฮียกันเตียนที่จะไล่อาจูอีปีก็เสียไปเกิดทำเตียนเตียกันนะบางเกี่ยนจังกับป้าตาดังเฮีย vaccine ขับในดึงงาก็โจรนะหับตะขัดหลุดเฮียกับป้าก็โจรเปียนาเฮียกับป้านอีพีก็สันอินโดทำชั่วโจรสิจุก็เสียเลยก็เสียตายนะกับป้านที่จิก็สันอินโดเงี้ย vaccine อมเลยเห็นอีพีจะอัดดมโมหนะขับมาสัตว์เราทำนะอัดดมโมก็ขับมาสัตว์เราว่าอัดดมไล่นี่ขับโมฮีที่กระตาสันเดียมที่อัดก็สันทุ่มอีโดเห็นจะทุ่มจุก็เสียนี่แหละบทของเกี่ยวกับไอ้มาเห็นมั่วเสียเสียไปเห็นนายที่ลุงเกี่ยวลงเทจ้าจ้ะกินอินเตอร์วิวมาสักก็โฟกัสเปลี่ยนช่วยเลยก็ originality ก็มาหินนะส่วนนั้นเสียทัน the real Hatchinghoi Haokipนะที่จะเปลี่ยนจุก็maintainนะดิ้งกระไรนะเห็น BUR นะ it was just you ที่เราเป็นนักมาหินมองจะเห็นเสียเห็นนะinspiring เห็นไอ้เลยCOVID-19 pandemic ที่กลุ่มนี้ที่ตามจงหูวาลดิ้งตันแล้วนะไอ้เลย exam preparation นะบอกไล่นั่นเลยข้าสิมไล่ pandemic COVID-19 นัดหัดไล่ตายเห็นอีhow did you face andอีนั่นคือ my topic between because กี่ปอดดอไทยตะลาว and then อีไม่เอาสิฮิไทยตะลาวนะ so how did you face this COVID-19 pandemic with your studies and your career ต่ออีนั่นสิพี่อันนู้นโมCOVID-19 จีเห็น education หลังเหตุฉะนั้นค่ะเนี่ยเอโฮบอกเสียปน all over the world จะโตขายเห็นนะเอโฮจังตู้จังเรียน school จังที่ห้องนายปนก็ second wave ไล่ตาจูเวลเดียกันออกมาเห็นอาหารไล่ตาบางส่วนทิ้งแต่เสร็จแล้วเลี้ยข้าจูก็ซิมคิวบางส่วนก็ซิมไทยเราเห็นอันนี้เสียส่วนหิงที่บอกกิ่งไอจ่าเห็นนะเลี้ยข้าจะได้ดำเทน่าแล้วส่วนก็ซิมนั่นเตเห็น every day อีพีที่กี่บอกเลย precaution แต่บางกี่ในไทยเดิมที่บอกเสียส่วนนี้ก็โฟกัสเห็น diet หอยเสีย immunity increase นั่นที่หัวนี่ก็โฟกัสเห็นเฮจังเลยอภิแต่อาหารไล่ตาถ้าขัดตะบังจีจงจีนถ้าขัดองค์กิจใจบางส่วนเห็นเลยส่วนเลี้ยข้าซิมกิถาเป็นเฮจังเลยส่วนเลี้ยข้าซิมจะถาเป็นส่วนมั่วหาหิจะส่วน break กินไอ้พันธุ์นะแค่นี้ปีก็บอกลำเจก็ลอยหนูขัดตัวเพราะแต่ละกลุ่มคนปีมายูพีซีกี่คนปีมาเห็นอามาตัวเห็นส่วนนุ่มยังกิซิมโจเราเห็นอันจีจงกิถาเป็นจะกิทัศสีเห็นจะก็โตคอมจีฮอนินบุกกันละจีฮอนินดิสคัสกันในคอมที่ตาจะโอโลละคงกิปัดอัฐเบียโอโลละตาจะคงกิถาเป็นเห็นI like to in part ที่ก็นุ่งเขาไทยเลย one thing that you regret and make you want to make it right นะอีพีให้เดิม regret ที่ที่แค่เรื่องที่อมเลยที่ว่างจูก็ regret จะจอมบ่อยนะอาจีจู all that part is ที่จูจะสิthat is a part of me now จูตัวเนี่ยที่จูจะสิจะไล่กันตัวเห็นอภัยงั้นสิจังเลยจน regret กันอีกคนจังเลยจน wish บอลเท่ดีเลย yes wish สินก็กับปีเกมาก็มีพูดหนูตู้กุมไม่ละจนเบียเห็นนะเกก็มีพูดหนูเห็นกุมจะขัดจังทิ้งดีเหตุการณ์อามาจูอันนี้น่าหลายเลยที่ว่างจู wish ขัดจนกินเองนี่ที่เราดังว่างเจเลยจนขลุ่มไทยเสียเลยที่ดีปีสองตุนหินวานากุนินเดนจินกิทังอัลเลดิน่าคิปะเลจิงเดียอามาจู physical in present ที่สองเลยนะถ้าก้าวปะทินอังสุงาก็น่าเห็นแบบน่ะกัดตุนูจ่าเห็นบอลห้อยที่สุคิปะเลจิงดีนะ so หาเกลเราดี she is taking rest now นะนกตาวมีไตคิปะตาวมีไตที่สุดกินจงก็กะใส่หินจิน and UPSC crack his exam นับบอลละนักเรียนคอมพิวนักลอยนับไปหัวตัวนัก experience อีตบางwhat did you learn from them and then what do they learn from you and how was the relationship with them นะ his experience cái hi Delhi à hostel ông cũng cái hiện class 11 aku nahi kol lang ho to ka kya vo min aji chu ko mu nahi awang pa ka hiam wang si ka yam ke pon katang se ai mi ka hi hi jing na hi la katang zo kol ho hin na UPSC ka ki wa pi mai thei ai ho mai thei ho khat wang so min ning ku ma so ma na lo thing tai ipi ka mo aku na lan de cha tama tama hin aji chu ai ho hi kin num sa no min ai ke san kin num sa na mo ai ku na kon chu hin kol ho hi jingka matta ki thoji wa jan pung som kha som ni chan the kha sim jun zo ka sai ke chon pung ka som to exam nei ti kon ka sa mo ko lung lung an sim hin ning ku ma ka room net nu ban chu ken means ka ji hin prelim means interview ka to hin hi jang kum lung ke chu ke sanga aman a to lo wa cha ma ha sim zo hin na cha gun chu na hi e ho hi amo a ha no vin e ho i thla sam ja mun ka muin abana chu e ho amon e wa ko na lan jang chu min na e ho hi creative ovin na creative lang creative mind ovin abana amo sei chele mi pha yu vin e ho hi khang chon dan customer ni ho hi ji wa mi khotu hi ne kha kol ho te da mi khotu nai ha nei zo vin na abana chu
ลอยเลยไปอมวนอินลานุช่วยเห็นเลยบานอมวนปาจัดเป็นขัดนุช่วยเห็นเลยโหนุเมย์สเตตัสนะจิจุกอลเตโหละคูนุเมย์คูดาวรีจะที่ฮะ violence ตั้มตาไม่เห็นจังเลยนุเมย์โหไว้เกี่ยวdenganเฮตัวเมซูจังกว่าตั้มตัวนุเมย์เห็นก็หัวละคูนุเมย์ขัดสังคิมูลเห็นนุเมย์โห economic participation ทั้งหมดของมันที่คอนเท็กซ์จังเฮManipur elot ya yo cha di sana koloi te zo si ko anh ko ten jine dia ngungan chang hin ke hi anh ko ten koi ma chang jine de ino na hi ti ki dang sa sa i ai wa cha ji hin na jine yo ta ka ho hin na le cha bo na chu amwang phat naum yang phat naum e ha dang i thlat sam naum amwang thlat sam naum mo ya ai le a chai na ko nin chi ta tin na ai ho Kuki society a khang tha ho ti ta na youth ho hi chi civil service exam a ki gu dinga ki gu ho chule cho chen sim ho high school ho secondary ho college sim ho adang dang ho ko ma hi iti like how should they be prepared to talk na in any form na not only this one lekha iti sim ngai ham iti ngai ham and then timetable iti maintain bol ngai ham ti new khat suggestion ti taw te na ipi na ga sainum ma khang tha ho ko ma ka sainum cho hi le ama sa pena wang chu UPSC hi mo go ni ki wong hi ten mi zo si ki wong daw hi ten a ki wong no mo mo ho wang chu ki wong wen jang le kum ni kum thum le kha sim kun chu tai le kha sim ding ki ready wen na ja na ki go num la chu kho poi jang e ma nup sa dong je num ta ki wong UPSC ki wong ho wang chu ki go da pha join he chu UPSC context sa ka sei hen abana tu le kha sim lai chapang ho high school ho ngang higher secondary ho graduate jang he jang na ka dei sa wang choi le chi na ki tup hina ka dei sa tu kum som kalwa le hoi la ya nang le nang na ki mom chi na ki het ngai hoin aji chu chi na elo na thanup na ki tup lo le chun le kha na sima chu kon chu ta na pang lo de hin hizang le te ka na banga chu na chi na ki tu ma ke vel chu class 9 ka ya chu engineer kan hin no ma hin engineer jang chu IT ka na kai no ma hin ja chu IT ka na kai nom ja chu chapang cha na ki ja le ana ki sim tin tu na hin nai ma cha ki het lo wanga chu ana ki sim tin tu ni chi wa graduation kan sim graduation kan chele civil servant ji to na di lungtuk kha kan nei pe ki ja chu graduation ji chu ko na gun chu ta ki pang hin na chi ja chu khang dong hon doi le tup elo thanup na hi clarify winga ipina hi nung wang ti khana how he selling ki het oven lang na asi apha anyawlin ima cham point ima zo si any career is equally important hi ja chung gun chu ta in pangwin lang abana khangdong simla hi na dinga so first priority to education hi ti so hezing obo dream with goal na goal nei ding dream masat ding ba le goal nei ding hina goal lawai dream ale ilhun na di lung zo lo he ti so in ki pam le zing in chuni in spite of a busy schedule na line ngai ki ho ka ki pa le zing in hin ki hon zai ma cha pi ding zong ka nei po hi zong le memento to give ahungin na si neu khat na hin ping ka te na an din na san pi hi chi memento hi pu major l Pauline Thang Khung Sain family ke Vengno Mantri Pukri in Fal Manipur amoin sponsor evolva guest ngoi kapi jing ke hin ima chawang hiponte hi zong le as a memory na Chipinthei Talkshow na hung hezing na dinga ki pavet sa na ka hin pi de ni na la pi ba ki pa e ke zong ka ki pa we abana hi chi hi give hi khoi hi ho Impact TV Chipinthei Talkshow discussion ar hamo hin gift and refreshment sponsor bolo hin jong hi ama ho true na ka hin pi kin he nei na san pi bo pa e ama sapenen major L Pauline Thang Khung Sai ama chung ki phatu ka se na moment ma ta ki pathel pi jin and also thanks khoi hi industry for such a wonderful gift Taki pa na ki pam hazing in once again congrats from Team Impact TV core committee producer pa thaling congrats ka hin pikin in na society adinga icon inja ka say idol khat na hitain nanga konin numei hot taw na pasaw jong pha dang e tuni numei janam khan in challenge na chi ki chong na in law han lang ama bon hi thai le ke hong ka hi thai nga he ti khani changes sung ta han ti so ga sa hin tin nang jong na to na EPP hi jong le tun wang clarify nai poi na PP jong le na mu di hi tai na chung mang pathen na wang bu han lang phata in hung pangin lang gnam sungo i society Kuki society adinga jong thil ki dang ta changes ha ta hin bol do ong hen ti so achai na ke Impact TV core committee le producer pa thlenga ka hin vai la he o ka ki pa ove
pa ek si hi chuni program Chipinthei Talkshow event nawa iphat chompi na ho ingai sang na ho comment le feedback ni hin pi jing thayo hi dunia ding hi chanin kumkha na ka hin nain chunia hi Talkshow vezo si na bon chawin mangpha